Wala naman si mama. Oh, para sa bumulay. Minggo? Wala na sugo-sugo. Kaligaw anay. Alam po wala na sugo-sugo. Ibaligyain ni Nairay, ha? Tapos, pag sudoy nga to. Oh, ito. Sudoy nga to kalsada, ha? Hinahini kay bahay magtaktak. Oy, inaid. Si mama. Kasunod tataktak. Upay. Si ima. Sila. Oy, inaid. Oy, inaid. Oy, inaid. Si mama sugo. What? Vlogger man ini. Ano yung baligya? Ano yung baligya? Tagpira man ito. Ini? Tagbahinti nito sa? Kamahal man na yung baligya. Ang kabugos siya? Daw, ihapon ko la. Sa, duha, tulo, upat, lima. 50 tagjis ini. Kamahal na yung baligya. Mat, tamis ini. Marasan na yung kaluto. Ano na ginhimo yung ride? Ano na ginhimo? Kamuti ni? Marasa siguro ni. Papalitin ko na lang ni. 50 ano? Anay. Ano, babahon ko lang. Mahamot gud liwat, pamati ko. Gimutangan ni yung pamot ano? Ito yung paglunod ito na, yung bumutangan pamot. Marasa ito? Saan, hindi rin marasa. Ya, 50 ni ha. Sige mama, mga 50 lang palit ha. Kay asaman lang niyo kuan. Sige. Mama,